Isa nimbula binakbali binasema mai tostuk na nanda vitalanoa wat kirna nanda marama and VSA viti na VSA burubura marotekitiko na International Women's Day wat kena Women's History Month. Nikua and ngande sartiko na yan totoko bonom balavu may nayatu lau may narongal sar ng tumona totoka o Leah Osborne. Totoko baka o tina serengo kota sarangana baka nanu kina yano totoko bonom balavu maro taki baka lebu na kabini sigini kuwa ni may tiko pat kay kenda na nonda hulani dabu tu sarti nga may na yano totoko lang at tiko ya tabaka binibinaka by Leah Osborne na nona lang at tiko bikenda na serengo na sere kay loma ya and baka mbulit ko yan bikim ni Kensara na wekando ni Sema Tikumai and bese biti bese burubura binaka baka lebu na nomo ni rongoda na kadi mo ni Sema mai and na nero may bital no tiko ni kuwa kay nandon ngoneleo ito okay ngoneleo ni sara baka turang law no kay kami na kay baka madalti ko bikenda kena nona bonua kornibasu kena bonua ibuli mekina waktu lo sakatiko na bendel ni auto buken sara na nona bonua may biti unitaka ni rong bina katika na bio liva di nona bitala noa na no bata batango ni tala noa we talk the tea ni bula binaka bikim ni na Sema Tikumai Amerika don bula binaka na Sema Tikumai Australia may New Zealand may Dubai bula binaka kem do tranga mi Japan bula binaka mastele nando Sema Tikumai Japan bula binaka gas ni buli Sofia Loloma may Amerika
namara mangas ni buling ko ando barong sarchung mi bakalebu ena ibata-batang ko nakabakalebu madam lando bito ko ni tikumay ya mensana ba kumbula sara binanando marama bulani sa sema tikumay ko lupe tu fangalele malo pula lupe Malo nakawale datati bitorong anong monongo mabag naktekim ni nanong nilisreti ena ni darbita na sinikwa obambulo wararam bikin te keda na warong tikumay ena kabiongo kinto yulim chuna kalokongo ya bichi suwa bambulo bikin mi keda na marama kin tamrangone di warong tikumay bomadal tekio manta na nang lupe ti fangalele au ngone leo ni mole bu nang balabulau o bas kalana asano lau ena korongnya au wuli mai sawani andi la kumbau school gemi toman nugul tora daki UST Vataka Foundation geli la kavena nugu Bachelors of Dental Surgery in nanduto Fiji National University and College of Medicine Medicine, Nursing and Health Sciences. Sa totoo ka makawati. Balata ni natambal sa ngangor ya siya machumikin o taina na ivalu na no na College of Sarangay, College of Medicine and Nursing. Totoo ka makawati Lupe. Baka dapat cuma dengan raki suba nang ononggo na puno siya machumikin. Nangonongo sang iyo chirango na udalevu sa may wajtani manga plana bea capital mais na bea kaunditan ka kanawuna. Nagsusutong goy suba. Sabi na nakabalib sa nang gulaw na nomu sila to numungona mendor may bitalan no na kabi na kanisig ni kuwa. Totoo ka ba kawoti na numsaba ka madal tikim ni mai? Baka dapat na buno susumikin. Pero ni ba madal taka? Ya usus tungay kay suba marodak kay suba rona tumbu-tumbu ngono nga ni sireki kita gendo aksum na koro sanindengo kita sengtal pinalis mikina na uno suskina susungana wono suba da exposed to na city life yo ando mamimbita kina nanda bikilay batikira na Biokani, dalo ko na songo, na sandoro, sa nagtumikina batikina nungu uno ni baso mamimbita ke valeu na wuli, mamimbita ke andaram ang tulking, belatani, tati ko nanda vanua, mendaram ni progress, sila tosa da ke tora da ke nanda wuli, dono nang bol tu na nungu tubutumtura na wuli, Italia sila no me ambaki, sila no tukina, me tosta na wuli, mendaram ni tosa tu na nanda na vanua ke tikina, tikina nanda bima tu wali. Sabi na nakabaliw ng gulaw. Totoo ka ninda reda pero na tumbo din nindo susungay suba solid ko na ngalala mo do ngoli na kor. Ondo talita ka nalako na kor? Do dasing dalaw lang ni sirek dasing tal ni belis may. Ya sa chik na buli man may lesuwa. Sa sang do chinga na sirek sang belis tal may kina. Sa totoo ka ba kawati. Dapat do talita ka na mo do ngoli na kor. Do male comendando bere betikir mandani nanda tua nanda tume na koro dari na buno de tayo bumikina na buno roda bumikina nanda tumbu labi kilai betikir nanda siama bulek ser buno buno dalak mikina sa totoo ko makawati. Inda sarap to kanela le na kena bimbara binuku bula-bula kena waitu ikara-kara baka tampana kana kanaika. Malaka libu na kanika na siang ni so sa tubango na nanti kini isu sa lewang nakatoa nakakana dokumenas to sa may alain to nang takanik na bikang bulong-bulong itu bulit kenda Din saranga din satu ko na maya lupe niyo libuli ang tita kumbao na mo buli niya secondary bata pa na primary na kuro buli daw niya bulikin. Primary school buli mituraki na buli turaki erto wais tulu Annesley Methodist Infant School mina kelas itu kena tulu kelas iba kena ono buli mi school Methodist Primary School saya kena betabar na kelas itu kena walu tari into mi school sendiri nili semai ante tak kembang. Totoo ko ba kawati. Bata pa nung siya puli chuka Annesley namuti ko buli SMPS Dudley botundo na takadaka pa ka mundo tanratu mona laki sauba niyo sana ngone leo-leo. Sekalenga sendo nungu kando tumba ka mundo peguke ukir mata-mata seno sekali kira na kau kila se mo understand ta kanon se tumbu ta kimikina ni irna bunyuai era do peguke to help people so menangona ya tu kuna veron tumbu no gebang bitiau
Kurento siya na muli, mulak sa muli buliway. Siya sa tatando tume nang si kalamiki na may kapsang isa ni patawaro ng guguli na high school. Sa ken balambala no mungela ko ya tata kumbau o sa nanding takatok na lesson di bakala science mo to right? Ayo. Sa tara na science subjects na form 3 form 4 toro kede tara batiki na agriculture no kum economics batiki na maths English commerce social studies na basic science. Salia ya na form 5 sangi minero takina sala na sina discipline nila ka singa na science subjects pure science math English kakina biology chemistry and physics. Totoo kan din na. Patapo na mubuli to ya may anti ta kumbao emboti kundo nang gas ni buli ondo talita ka pakalevo na non na viva ko bulivi sera no mu lesson impia kundo talita ka may anti ta kumbao. Nag-uulit ko may hindi na kumbao do talita kami tunggas ni buli to competition na pumilima misti lama kaya ito na mathematics do talita ka na buli na mathematics daquela ko ni lesson indendre bisa bikaba quando indo sila man lesson quando ka may simplify sarana meron ni daquela si menda understand ta kana concept ke babuli dito. Totoo ka ba ko tirede ya esendo tiko mo ngamay ni sa kalileo do talita ka na fika? Iyo do talita wala na fika na kumes do redendo vinaka na muna tikini por ni buli. Iya sa tinggal natatan mo kawa ni webu ni wais may turunan na science subjects. Totoo kan din na binakabali bulupe kem do lebi naman na bitarin. Kito leva ang kasi dua teravia urun tangani sangi kakto chibi kito endotal na onyala. Sekian bermbale and the rin na kena pas papirtania you'll become a role model berto na tavim. So there will be a lot of pressure on you. But talita ka na non vitok ko nyo tama. Rondo be bagungeti very encouraging rondo support takana be kaket kito takama nangwani do mbuli kito ndo stand mbuli betumi kito kakunya lain kito senando naka betumi kaket sa tumata ndarani ndarin pamana kinando buli na bingkarabi na bikabaya. So totoo ko makawati nakapaglevo lupe. Sa bata po na mo ngali USP na muli ka na mo foundation ko foundation USP lesunita po lituro na mula ko USP. Nung balita ka foundation USP kay tumananga na science subjects at to na dingin-dingin mula ka pa may nalima ka na high school so man tumananga ni total kin na maths na English na chemistry bio but kin physics se ultima na pumuano klalim ba kin bebe murmure ko ni buli kay malmulum tok pala na buli may lalito ko na mag sa kay kin kila ko man di foundation biloray na labaran ni si vada perché ne bisa un block foundation sai li pakai li lomang gutal menuguli nunggu na katerne yuna kami nunggu maka bilatan ni sakti ko na nana makina tatara ni matuban bilatan na bunyoi. So totoo kan din na o marta ka na mutuko na mayaen yo o kila ni bebele lutu walele na mumaka ano bukangan ni no bimurmurin beka si sombeka na kaya de korni buli da mando ya dono mo pasangan ni bakan reber ni tambangon so gay lutu bangon non ramaka korni buli baka sarelo lelai sarna numa this is the end of the road do mando mo pasan ni bandre beira na ulutanga ya ni ndira ni lutu no maka sa rocungan yo bayalonganga mo tomana titna no buli we dengan advice to my fellow youths na warong to my bebang giti kenda ke bakai mani da feel sarambaka silele non da maka sati ko non da go da sengni ada bro yani esini ken bal yani sa da da bin sala semenda na no sa kwaya kenda roni wulitan roni bang kras sonta mata sirna tutors rambekar tu lagono kenda tu kina oirer nang kasi sirambeka na mentors kenda roni di sangkaran non da advice mevira pero ni tumberi kenda sekate kenda bakatali kila sinile weekend rombe kutukon wakambe academically smart siame
Luna kana bika babule chiko kenda luna kana bika kenda tara somba karang indo tarbali se endo di sini comeback. Nabi kakek ya, kena nabi kakek sesuatu dengan kalau nanda gifting sen somba kana talent itu weekend daro ni wanta ko ya, meren tomanti kana nanda bisinga. Sini kan ni sakdu hulinga sakoya mendala ko libuli sala ko na office ni na office le rawa edina kaya yang salanda satu bir mekinda da mongit mikin mekurni buli esin mikina taba ngaya kendaro ni tomantele na bi talent satu weekend Oke, bakai balik na buli. Saya ni rara na buli yang dari itu pakai soe. Erdo makanya ketunga mai dari sekolah lain atau university high school, sarle graduate. Kena nono matuni kena indo kompetisi kena bakai. Saya kena kereta ni kompetisi kena bir, kena dindi kena pemata, kena ditu nanda gifting. Nabi kakek sekiri kena kalau mendundi rakawai, kaya mendawa sangkara. Kaya mendarami bibonggeti kina biran bakar itu menakor no mirsana tungaya serna sala bangai kana bungar tiku kina sang ni miala ya itu na opportunity lo na bunon darani sam kina lo na kai babu tek tundaran na kabu menda tomani kina na nandong bule wisinga especially youths kan dese tamate umbro kasi kokoa kan dese rami takataka ke setu na ngongo na opportunity sebelum pikan dan meran di mata ko ina kai Sa totoo kapina bali bulupe au tale tak na ulutang utukon meya menda kap ko ni bintu titiken dapat kindo tale se menda ka kwa nga ngone buku kwa ya ba zozo yo senga matanggali rai pa ni babu ni bikin menda ga yalele nga kalib se bata Jasa, mekan tak punirin kalian dua dari diken nga dari dana kan daro ni babu nakataka weekend but kenon de bising emur ndo di matubali na bunun tatak tumikina ndo matanggali toka lebih kaget dua ya. Sabi na bali besar au nanomalis so lupe ng bongi pero bitano chikin kitay na naibalu ako chikumena College of Nursing College of Medicine and Nursing may FNU gay kachiko kwa bultal nga misawani kachiko tay na nabuli misawani kwa siya nga bandin indo turun do nito dobi la komenda tuway tutu siya nga bakang do ni kanigmay tay na tay lao katolu se tay na tay lao mekarua ang talang takachuk ng bongi do talaga kaya do bakasam ta weekend ni sengon so ngona the pressure comes from our parents sometimes the pressure comes from our village from our home sasangan lupi mo ba ito bisi sasangan mo rawatan go so ngona do la kumenelo bayang de bakami bakay lelite kikenda na tapo na muray na tikinaya umbo sa tapo do nandre bakabaya sa tapo na mu wabuli mayan ta kumbaw itu teman-teman lewat kena beruji sinya tena setiap guna kami nak betul fumuba se baku tumu kena buli sampai ada main baking teenager sampai kicing kawan macam kalim salim bag nanda baking kelas tak nak muri sambil lutu kena barlena maka sambil lutu kena sama kani pas lagi me ada main aku mili malah aku lagi misalnya tu itu ada dobel iyo sini kena kia me bar yang wa discourage kena menta lakabo menta progress matukuna yo ya kamera ni reflect kana nonda laguno kende bela kokina na ngume sa sento ni mitore do mena fumuli ma ono bitu kali bialu lele bali lai yo kati ni nakala ko kotonga daga kotonga nakanda renda kawa jina bak ndasenga ni whether dobi chukunda kana pressure betani domata utuna nanda Fijian culture ni baka mo mutukura mo baka kaya bo kulo ko ko baka kaya mata usranga na bunanda ndila kutumikina ya bina kaya ndare ndana sana ambiwa giti kenda ndala sana sinika ni tukuni nikenda sema bekani ngani buku sema kenda kila kaba binaka kena no bertanga ndani karame na bawgi kenda renda kama na kapurule to do the best we can in school to do our best di nasaranga so whatever you do you just do your best tare talaga nakakatukon maya lupe that we have different talents di nasaranga and atiko nang wan ramata imbaka na tite
tiko sa nangone leo ramate mbek na dula-dula quando marami sa kironga vital no ngango andi maute quando papavi go kwa sangas ni buli chukai Dudley High School mena monit kena varompuka varawai sika tabu kwa buli keke buli keke ko sanga do papavi me volta me ramikin sa talna sende me kuri ni nona bingarabi vale ndagere kena lupe sianga ni dona kanda de bikim ni tambangone wakata bombori tembe kasona no mitokani era batal bek ngaya era sate kebu lakon sana bisnis lalai bek ni dula se langa sere se buli keke tiku bek so no mitokani era takam bek ya. Uer ke mami buli watamai sawani era buli kita buli watamai FNU bili sama era chukuna ndo watalaka mena moni chikina barombuka sangi chitala kana side hustle lutu kuntu nongo kwa brand side hustle e tanu bitoka ni kwendo takapana na yan sa sauni na jewelry quando voltaka online dole usara na customers ndongo ndara chikomo kare takavyo no singsu na yan sa sauni so era babani esta ka business kina so ndenungu friend quando dakatatu lebu tuna kandaran takaba lebu tuna pucinti lebu tuna na kasus lebu tuna kalau bukan kenda orang dimanta kenda kala sianga ngani ndambiti kenda ndona kakenda kalita kasi talent si passion rotelan kini rawala mekina Dia nasaranga tetap pakai tinung leo au tali tak saranga kena basa baka mole ya side hustle Totoka rai da bikim do na kanto may mole na maro takina ni may siya machikumat kikenda ni ko lupe tu fangalele may tambi chika may tala no to weekend na kami ni ni ko siya masar chiko ko may suba na kortura na kay viti katiko ko dito to chiko na udan ni ko ya sulit chika ko no ngona me kero may vitala no ni ko may wasya man weekend so na kaya da kabatiko nakabali mo nguleo talo takamanta na musanga ngole ni en FNU Mosala ki muli da nabe tamba di bida pembati. Tika bu na yambaki warang tulishin kaba anunggu sami yambaki ndo FNU ili mana yambaki na ni mami study ni takaba na bachelor of dental surgery na buyo nimbaki isiang raw na ili mana yambaki ya dia butu na nabidik na theory na buli lama ni classroom seno lecture hall wakati laki na buli tara na ni mami buli tara tipu mana yambaki lo que me sabía que no era una capa de brincar de patient se da tiku bukan na brincar de patient na menambah kiro na menambah kilimo pero baki tu na kaila baki ni que menambah se na requirements itu saya di itu saya que menambah que no do politiko itu saya que telah na requirements baki que na mandem ni que mamchila na bika que menambah na tu baki ni bakinda baki que na sema que no tu baki ni mbo Totoo ba ko di? Talita ka na buli may FNU? Yo, talita ko bale bu. Tir na to kani, kumani kitelewe ba kitanga kito nang manito ke kito ni bagambar na bakilima kinabo irna nandito kani nang India. Yo na nito be maliway. Ni maliway kito binakasara. Kimani be kile binaka. Talita ko na buli kimani be buke na bita kimani sukama. Totoo ka. Dongo ba kung bula sarchi ko may American Samoa o bunuway iframe yung balan rock and rock. Iyo, bunuway iframe na nungu sinya o kaya nungu basta nga balilay na nungu tiko may bulindaw hospital sa chiksar may American Samoa bulog na ko bunuway murata ka di kemisyon termina ya kabila tongo. Bulan ako taku. Nakabali mo na siya matyo may American Samoa. Re-re daw sana to ko na baka ko talo falama fafitay. Nakabali mo niway na siya matyo may nikua na numubito ko nito na numito kaningo o bunuway lupe ti fangalele. Totoo ko makauti ni darayda na bulan ni sasanga. Ready bunuway frame sa laksar ko American Samoa. Dapat na numu tuba lupe. Na numu nakatiko kena buli. Tiko na numu tuba mata mo ni na bukan ni sasanga ni nakataka kena buli.
Io, menumiti come Bakingo, mustomani kinungu buli, na gultoro daki mo da kavna no postgraduate, no public health, na dental public health, asa tikuna tutu, asinda tala postgraduate program etiko, meteni sinda certificate of opportunity, menta kakuni alana na mono kendaro ni adoba, men posto mana buli, posto membaki, men se youth, se tambangoni, da limna kai darabita kavna. Sa totoo kasarangabi ba kung kitindino nung buleo na nung sasangay muli tumala tala mo buli into postgraduate. Makatap manangana nung sa Ribola Lupe and nung kani Bachelors of Dental Surgery. Anadap madaro ka tabat kina. Rumah tak kembali bu, ni tak kena news kamera atau na bachelor dental surgery. Black ni lima baki na kena me nunggu tu ikor ni buli. Libuna dental stava. Serumah nanda sabe give up. Sanu mesa nampak kira ngas taruh taya, mesa ni bang kerada kena kani. Ero tu bang geti. Be siangan ni ron tumbu. Na lutu bere na lima misinies. Do berongo o wini wai frame. Quando vamos ver que torna um toque em cima do tosso bata da bebê que na coleção de canto de baixo. Totoo kasarangabi na kung nakabakaliw. Makatap magana nung matumay bunindaw. Talita ko nung matumay bunindaw. Iya, matingon tarakin na bola, isa ko ni muli sinda mo na kawang internship. Omari taka balik ni kilan ina nalino gumbo so Dr. Ferrini. Trobe kilay na kami ko ni buli. Moro tak talangan ni Rani Solin na opportunity muli sa ganan na estano intasili na wano batu ki le buli rikin na culture da le buli rikin na drabosa pat kini bengara vivero na andito ki na lumi bono. Sabi na nakabakaliw. Totoo ko makoti. Nakabakaliw ng masaya maya ni buli na natiri. Kita lang na practical mulaki buli tara. Malak sarkin mulaki nakadaka yung buli daw Bakatama na namuta kadaka chukba na WWF. Kila niya bitar mayo Torsila Bradburg niyo bin karabiti ko na bayra na volunteer. Bayra na World Worldwide Fund for Nature. Iya. Right. Rani pamadal takamada ya? Ya, otik bu volunteer main na Worldwide Fund for Nature na Pacific wiki na baki pronon lulus na bulu. Otik bu volunteer mikina sa may katulian baki ko na nungule wani tikikina na volunteer group. Tukiki bu se dipigu sa to ano ni COVID. So nawan song-songa sa level nga naman activities na kabomay. Yung na history ni WWF Pacific Volunteers kaya do siya makinir na volunteers semi do na so wikina kabaka ora nga rin grabing bole situ naman drama kutuka na volunteer may kimani marara na bika na yung bole to no pano ni wai ndali ni bono na malala. May kanakatuloy ang bagong ko, yung bagong ko ni sa na restriction sa lagbet laki. O yung tiko na tutu kau serti como presidente ang bagong ko, tiko na nito tutu na committee na tutu di committee, di mamito mana na yung karabi, yung siyang tuniran tumana may naromas. Maniro na bike sa oti, kasi kita na song-song may aduto. So, doon na ni kita na kaban na gulo sa oti na clean up campaign, kita na kaban na specific show. Kami nga nandeno, marikin na nandamarin na species, kapatang na magula lang kumay na April, ito na lang ko tikang Indians, nalila ko tiko kino na ringara Indians, nalila ko kino na beach PP sinikan na maroon na betan na beach PP was makakalaki na nakinada ka na mystery wati ka nasasama ka na sentence. Reda totoo kasaranga. Bakata buiran na bakaliw form merlaki bengarabing bolean. Si merli volunteer. Natapa merlaka baki makarabia lakbayan. Na volunteer group and dollar two do ka baru na registration do na
na tiki kuni ambaki o ya na January don tola kima nongo so tiko bekim na vina kate na volunteer mbeka o tiki na WWF kito na tola tele chiko na June July kima nagi advertise tiki do chiko to Instagram page WWF Pacific Volunteers chiko to Twitter page WWF Pacific Volunteers tarana ko kito ngendo advertise tiki kina na rich stations nembele vire ramat kita kamay na via volunteer isang niya lani where na nakabati ko na Bachelor of Environment sir na wuli na Environmental Science Marine Studies and all to where talitaka sir where nakatutun na volunteer. So, saan din. Sila naman do ribarita ki bakana volunteer yan do yan singa to ka send dunes tiko tali so tala na panua era ronila ki vai tabikina kuira sara valewe fomo tinambag saot. Era na volunteers tu na tu vanilo mniambaki kimen kito lakava rosi tolu na conservation activity na dana come che nada activity vango ci credo fundraiser activity belatani kito self funded program siendo na bibuke my main office in WWF yana bika keve ke membina katna ka volo mniambaki kito fundraiser takanga na committee bakirna learning volunteers na sotal na bono kito na katna kito le kava so na katna na katna ke na coral reef planting member na ngono balago may kito na coral reef planting ko kaya na kita kay na lomani karoni waswas niya baki na bibia ako sa September so bikem ni na katna siya mamay na July na wendol tal kina vegetations kin na ranina na maki na coral reef planting pati bisa ta na activities etiko Totoo ba ko naka angor nirega lupe na bibu kesar berar sar turi bola sora bia bangkar tak tu ni volunteer ni iya ora kilava no takala coral reef planting itu nanti mangrasi meni bikini me na kabulin daka si meni bito koni na ni conservation activity yo bikin otwa kay biao bikin isang nila ko may na background ni conservation environmental science and marine studies gonda no opportunity biao morani buli na bikam balikan man tayo bula kaya marugoy na environment na bikake dakabiti ka na WWF Pacific na bingkara na lomani Yaki Pacific. Totoo ba oti kaya sora bina katemera bamriki mundo na social media etiko ibe na mundo dapat na yadi na mundo tagani web na mundo social media page era dira bangkarike mundo ni kina iyo kita cuma na Instagram cuma na organization kita na WWF Pacific Volunteers na Twitter WWF Pacific Volunteers dan itu Facebook group it's a closed group it's for the volunteers only so roya kita pakai Instagram do tambah kita na vika kita na kapa se na bono kima mi collaborate kina se na bono kima mi kina na bono ni volunteer itu kaki bisa lewena bisa pada mungkin salewena kita langsung nagi attack di Facebook ya itu toh kasaranga war lebih de cuma dar lewena cuma na registration quando va che abbiamo baki waru lo minindo na baki itu register iko na sa volunteer na do sa no ni sa mes ni volunteer se mo tu na baka you register like no register nga materia you're registered for life or for when you want to be so we're registered to my baki rosa uchi erlewe ane tikungana songo era gingo sema mena ngone rani sema mikina lebnongo era lewe ane tikungana songo era na buli era ndakara practical serbe attach na ani WWF vengara mtirukina wakikire era vena katanga selo manda tuna vengara bumbole sena volunteer so namba kingo na chiniweri kito register takara boleh ronan rau na new volunteers so etiko era loma bata era na kata na mera siamo tu mena vengara gongo sena songo vango me baru kinanda ya undula totoo kasarangar lele mo nangon ito kay lupi
lever nongan Turkey, lever na wekamber nongan India, wir nongan ni irva man China. Sanga ni songo titu, se bakabialan na boleh kalau komikina, se na program da mbak ni da kabamai endola na volunteers group, ire robena katendra volunteer. Totoo makawati. Pagkatapos nalako isinga to kasendions na April. Kaya baka sora biya baka itabi na tapos meron ka. Nunggu kapag tayo tingnan na volunteers, na registered volunteers, sindaran ni dan tubuh mengira ni na public, sini open na public, berarti ni organize takan na volunteers group. So itu tak kamu mereka boleh kena nito volunteers kalau cikgu nama. Mata berkepka, iya. Maybe in the future, geranin dana tuba rendola birna public, gerana guna kata beramai. Siapa telanga sudah bengkara berna bengkara. Kata berkepka do ka fundraising, keso kema bibia bito koniani, kema berani dengan nama do Facebook, pat kena Instagram. Nanito your Instagram, batakin na Twitter, na Facebook, na uire bilakan sila kami responsa, sila donate, orangnya kami kita kami naman di kontak di bakti, kita orangnya bitan nito boleh di sponsorship, wangga sponsorship lata, yun na nito fundraiser, ngunong ko kita kami kita di nito fundraiser na Berlight, na kay O'Reilly's, yan na lakat ko na moni bolong na terus kali menimasi total karena kena boleh tikit berarti mereka ni darul naik total saya kena boleh tikit so sakit tu boleh kan ni wote na nito tikit yang batna na total kena tu mereka na fundraiser buat ki bikin minta kira sama mai serbi bukin WWF Festival Volunteers kena nama ki marta ki pakai mina na katomoni na support ki mai na geroni bitar tartinga mai na nunggu email na rin sila nakatapiti nangyari ni sila na nito letters kasi so dahil ni wata tarong balik na nagdagdag kasi volunteers na maruta ka mga sa mga lumita. Totoo ka ba ko tireda andar ka bibisar nga ko bikip ni nabia durti ko ni volunteer and WWF Pacific Conservation ronyo ni Vitar Tareani berto na nondo to songo na WWF muni renga na Instagram sa Facebook totoo ka ba ko tinabulay pereli to nang walit tayo sila to ka sendions kaya kay sorbe na katamera bibu kayani and na fundraising ralo sulit tu mera sulit na non rabibu naka balik sa lupe totoo ka ba ko tinanomo maybe was it to be kenda na silbi na kanito sebenarnya kita benar benar no kita kan kau biar wasya biar bang bikin ada yang kita nak tambangan ni bikin na kuko bikin na nasheng na nondaro di kemana na nondaro bingkarai na puno kena dapat mekina na kemana ni budi na rakabaka na bikin bingang baka bikin na matama na lutek kali baka bikin na tangan na turang etiti misibisi na bika kaya bango pangitikan na menda bantakan na di talent deso sa silibikan da menda rin bantakan menda rawit ako bikin na katang nakina na bikin na buli menda biada na kalu na bika kaya tinurakawa na buli na kabaka menda itatipo ya tumanda na nandandu bulan nundu sangai kena binaka na bununda bulikina kumuchichina menda takaba na bika binaka na bununda rin tukina sintukunda kababalani do the best you can wherever you can whenever you can misule kita na kalu na dengan bulan na darong ni binara tukina sabi na balik sa lupe na siya mutumay ni kuwa darmi vitalo no tu na kami sigwarumbuka sigwarwai singa ngalala tigo bi ko ni ko bi viti binaka bakale usara sulit lang nga ngononggo kaya makati kung bakay so biya makabili binaka bira na non rabisu siya kabi ko lupe na mutumba na kaya may meron kami ngononggo sa kaya ngononggo Sina maka liu waktu tak cuma lebih terlalu tapi sendiri di Facebook porta kembali untuk TV dan nomor distribusi dan di BWC dan nomor di platform mobile juga dengan tekir begitu tumbuh bisa mesti panggil nah boleh kita nabi susu
Situ na ngasibuli bentarab ni Turaki, Mrs. Kanilangi, Mrs. Dambelawa, Mrs. Awani, Mrs. Loma, itu dan ngasibuli na selma kani random Nevanda. Nakatakan na WWF Pacific Volunteers Program na committee wakatala kina main office Miss Malani Kimaseo wamata ki kiamdo kena na nunggu seniors na nunggu mentors na kena suri tulog cintungo narang ibang karati kena WWF Pacific Volunteers pati kena nunggu betap teramente pati narang ibe wasi na nunggu platform ko na tanglo betap pati sabi na nakabalik sa Lupe totoo ko ba kaotin yung dalit tamangone may sulit sa na makasala na buku ni volunteer da sulit na nonda ngona may dabibuke na nonda tagamaki nonda yung bulay babi di binaksarkin bali bikem ni Lupe sa lalong sarten bali bikem ni kalau ngata na nomo sasangan ni puli lalong sarba kalibutan nga biro na nomo gase kalau ngata tiko na nomo sasangan na nomo niyang baking ko no vale. Sabi nakabali Lupe mata-mata Mueve nakasara sa nakabali besar bikem ni na siya matikumay na marota ka bakalibo na siya matimiko Lupe ti pangalele siya matingo pa may suba matataka ko pa na WWF Pacific Volunteers Program kaya kaso na non day tampangon ra bangkar raka tiko siya ngatiko na non ra raka nangunong bosser bangkar work experience tambah bitar-tarik. Babi ni naksar bali bitcoin, babi ni nakbali bikem ni talaga na biyo kanya no misya macam mana kabingo ni meti kunto no to manele itu ke manele ni molemo basu ni onge kamay tara no tiko ko biken dan sigo bilangan ni ko. Sabak mo di kan bikem ni kalau ngata tiko nakbali bulu na bingkarabi sabak mo di kan ko Hawaii ni mode ni madama. Mueve naka.